First of all, on behalf of Kyrgyz and Kyrgyzstani who lives in Bay Area, in California, in America, we wanted to express our condolences to those who lost their beloved ones, to those who lost their daughters and brothers, to people that lives in Batken, to civilians that were killed by aggression by Rahmon. We wanted to extend our condolences. Also, we wanted to call for international community to condemn this action by Rahmon, by the president of Tajikistan, for invasion, for aggression that they did towards my country, Kyrgyzstan. Also, we wanted to call United Nations. We wanted to call European Union. We wanted to call international judge community to condemn what happened in Batken on the border. We wanted to extend our wishes and desire to brought to justice the Rahmon that he's done, aggression that he's done that killed people. He's a war criminal. We wanted to have peace in Central Asia. If you don't stop him today, tomorrow you will have a Ukrainian Donbass and Crimea. If we don't stop aggression from Rahmon today, tomorrow you will have a fire going on in Central Asia. It's going to be a big war. So we wanted to call international community to stop Rahmon, to bring peace and reconciliation between Tajikistan and Kyrgyzstan. I also wanted to express my wishes to Tajik nation, to Tajik people. You deserve better president. You deserve better government. We lived each other for centuries back to back. We lived each other as neighbors for centuries and for hundreds of years. We had each other's back all the time. But this time, you betrayed us. This time you betrayed us and you attacked us. So we wanted to call you, go against your government, go against your president and condemn it. We wanted to call for that. Thank you for your attention. Сегодня мы, кыргызстанцы, проживающие в Бэй-Эре, в Сан-Франциско, собрались для того, чтобы выразить свою точку зрения тем, что происходит в Кыргызстане. Таджикистан вероломно напал на наши территории. Они использовали оружие, которое запрещено международными конвенциями. Они атаковали мирных граждан. Погибли мирные граждане, не военные. Они атаковали не только территории, которые до сих пор мы... they're being disputed, да, но они атаковали, еще прорвались дальше. Сегодня мы собрались, чтобы призвать международное сообщество не стоять в стороне. Международный уголовный суд, органы ООН должны обратить свое внимание к Центральной Азии. We today gathered here to condemn the actions of Tajikistan president. We totally acknowledge that the general population of Tajikistan does not support its president. His actions are war crimes and crimes of aggression, which have to be investigated by the International Criminal Court. It has to be discussed by UN General Assembly, UN Security Council. International media has to talk about it. You cannot just ignore us. People are dying. Civilians are dying. We do not want this. We need help with peace building, peacekeeping. Please help us. And we would express our gratitude to all the countries that supported us. And we believe that if Tajikistan's president is not stopped, it will be repeated. That's why please help us, help Kyrgyzstan, stand with Kyrgyzstan. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу баткендик кыргыздар, бир туугандарым, агаларым, инелерим, эжелерим, карындаштарым. Мен өзүм тигүү Баткенден болгон Кулунда айылынан акыркы 2 күндө болгон нерселерди. Акыркы 4-5 күндө болгон ситуациядан аябай биз дагы бул жакта капаттар болуп токтой албай жатабыз. Өзүмдүн туугандарыма ал жердеги тайбеме, каларыма сабырдуулук каалайм. Сабырдуулук каалаймын. Башыңарды тик көтөрүп, өзүбүздүн туурабызды бербей,
өзүбүздүн жерибизди коргоп, ошол жерде жашап, ошончо жылдан бери коргоп жүргөнгөргө рахмат. Биз бул жактан колубуздан келген жардамдарды берүүгө аракет кылабыз. Ошол жерде жашап жүргөн туугандарыма жана бардык кыргыз элине колубуздан келген жардамдарды берип, бул жактан материально жана морально жардам бергенге ар дайым даярбыз. Дуа кылып, аркаңардан дайыма коргоп жардам бергенге аракет кылабыз. And today I want to talk about what is happening in Kyrgyzstan. So the invasion to Kyrgyzstan by Tajikistan government, I wouldn't call it government, by terrorists from Tajikistan. It should be stopped. It should be stopped as soon as possible because this will create basically an area where the war will be going on forever after this. So we want to call international organizations to help us to create a peace between brothers and sisters, between Tajiks and Kyrgyz people. And there are many civilians who are being killed, whose houses are being destroyed, whose lives are being destroyed, who can't continue normal life and should be stopped as soon as possible. And we ask for help from United Nations, from other international organizations to support us and to help us to build the peace in that region of the world. Kırgız halkıma kayrılıp ketkin kelet. Kırgız elim, Aykөл elim, sizlerden aylansa olur. Covid bizge düşkөндө, pandemiya учурунда sizler tükеңерden tük turup, el жарандык коом, elibizdi сактап калдыңар. Азыр эми мына ушундай акыбал болуп согуш түшкөндө башыбызга ушундай террористтер бизди каптап ушундай жерибизге кирип келгенде ошол эле Айкөл кыргыз элим силер тикеңерден тик туруп өзүңөрдүн каныңарды, жаныңарды аябай, өзүңөрдүн жашооңорду аябай, убактыңарды аябай, эч нерсеңди аябай, баарын бердиңер. Кээ бирөөгөр акыркыңарды бердиңер. Айланайын элим, силерге рахмат. Биз силер мененбиз. Биз чет элде болуп, ошол жакта силер менен болуп, окопто силер менен жатып, силер менен ошол жерден кан жутуп атышпасак дагы, биз оюбуз менен, моралдык духубуз менен биз силер мененбиз. Кыргыз элим, чет элдеги баардык жердеги жашаган кыргыздар силер менен, баткен эли кыргыздар силер менен, коркпогула эчнекеден. Биз силерди баардык жердеги кыргыздар колдойбуз. Ошондой эле баардык эл аралык өкүмдөргө, эл аралык сотторго, эл аралык уюмдарга кайрылат элем. Азыр эгерде муну токтотпосоңор, азыркы Рахмон деген террористти токтотпосоңор, эртеңки күнү мындан да жаман болот. Эртеңки күнү чоң согуш, чоң апат келиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн токтотушубуз керек. Бүгүн сотко чакырышыбыз керек. Рахмон соттолсун! Рахмон соттолсун! Рахмон соттолсун! Стоп! Рахмон! Стоп! Рахмон! Stop aggression! Stop aggression! Stop aggression! Stop invasion! Stop invasion! Stop invasion! Türkçe slogan kim var? Men özüm de Batkenden bolom, menin ata-enem, ejemdер, туугандарым баары тодо качып жүрүшкөн. Тодо качып жүрүшкөн, ejemдер тодо үйдө 40 киши, 50 киши, 35 киши бир үйдө, 2 комнат үйдө жатып калып атат, ачыкка жаш балдар менен. Бул алар мындайды эме кылган жок. Рамазан күнүндө жакшы жашаш керек болчу, тынчтыкта жашаш керек болчу. Канча элдер биздин айында 5-10 киши жаш балдар өлүп атат, адамдар айында өлүп атат. Эч кандай эмеси жок, колунда таштар менен. Kırgızlar güçlü boldular, içinde Batkendikler aябай güçlü. Biz daim birgeyiz, алар менен алыста болсок деле. Men Türkçe söylep koyun, kim karmaptın ne bileyim. Selam arkadaşlar, selam herkese. Bütün Türk dünyasına selam. Biz sizin desteğinizi duyduk. Bundan sonra da sizin desteğinizi duymaya devam etmeyi isteriz. Biz de eğer bilmeyenler olsa 28 Nisan gününde Tacikistan, Kırgızistan'ı
işgal etmeye çalıştı. Bizim 10 köyümüzü işgal ettiler, 5 köyümüzü yakıp yıktılar. Şimdilik 50 kişi şehitimiz var. Allah rahmet eylesin onlara. Ondan sonra da şimdi sizden biz manevi çok büyük desteğinize ihtiyacımız var. Ve bizim sesimizi kimse duymuyor. Bizim sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama duymuyor. Sizin de katkınız ile dünya, uluslararası bütün uluslararası hukuk organizelerine sesimizi duyurmak isteriz ve Emomali Rahmon Tacikistan terörist prezidentini, cumhurbaşkanını hapse atmak isteriz. Sizin bir daha sizin desteğiniz için çok teşekkür ederim. Еще кто на каких языках, поскольку мы апеллируем к международному сообществу, если кто-то еще на каком-то языке Сегодня говорит, идет мирный митинг. не говорим, да? Мирный митинг. Ребята, еще кто выступите, Поддержку говорите все. Бахтин, Там Таджикистана и на осуждение. Ну, вы приехали.